me they say America say emframa free menum efree me hwenem what you say ebi nso firi wasum ba bi atokro da bi emframa fam ene e fa no emframa ene e wo eja say America say on say ukasa ana wonante na say heat bam no akoma no bokese na ye hia ana te say wodi nsuo asigya so say on say nsuo no edisi wo say ya enwuno ba o ka ni japa na ye dai ayehye enti mo na wo kasa no na vibration no ekoso na temperature na ekoso no na eja wonframa no ya ye nwuno no na hyehyehye o nipadua no enti yenti ase say four elements nyina edi dwuma wo nipam okay me pa cho me da se lady me person na me mani party ase ade bi won mo anya sunsum sem ade bi won se onipa bi ehunu na onipa bi ate ase ye won nkofo bebre ho a wo manya sa knowledge we nimde we ena wo mudi bu nipa edidi ho keke what ase obi timi ebetere fidie so na okuta mobile phone o say for date of birth mame what the date of birth manual na wahwe na wo ka wo nsem we natural enya de bi a enwanwa enya de bi a ehu de ehu ne se obi aba wo nche wunim ne da ana obi afofo so wunim ne da no boni de a kire no no ka na suma mu asem adekuru ada no so problem a wo face no aka kire no enya ka kekewu wo ka no watimi ayama nipa no ene e fen so esunsum nipa wow enya sunsum nipa ne se obi aba wo nchen ma me awurade kasa cheme ye fra o ama wunya ka ama na so boni tirin kolia me hura de bi enwanwa wom enti papa se obi nya date of birth na otimi de ye biribi nwanwa so obi lady date of birth ehia pa broni oye so fast okay broni asua de adusia broni asua ne se opese ohunu se de wu nipa ban te a se wo ahoden wo obi a wonya yarefo wo obi a banyina che wo obi a ubenya sika wo obi a wo ba se ohia na ade bewuo ubenya warepa wonya warepa obi bebu kwase a wani bebu aso asase so wo de yare na bewu a ni nyina wo date of birth no anya de bi a adenwanwa ladies say am na okasai se obi episode tie me na me break record na ma me betra me kira de what you say me spiritual teacher enti me ba be kira de se de be nipa bi abenya na ho ntiase se ai obi ka cho se for date of birth mame na menka wasuma mu asem nkire wa me pa cho wanya sunsum sem anya de enwanwa wo de opa ko gogo wonya ko gogo ho wo date of birth no e bia 1944 enti wo betro 1944 gogo 1944 horoscope 1944 horoscope wonya bo 1944 horoscope a e beyi woni pasu de wotie wo be yare no wawuo wani be fra no wawuo aduane a ese odie kala watale kala bi esesa wo hye na etimi boa wo ni nyina wo ho papa na se onipa ni ndim na se wansua de wonya enwumasua ni na se ebia wo fra wo se papa ebia se abetimi a cheke na de ama me pa cho me ni time ko hwe internet ni ma do date of birth me ni nipa wo ba me ho me hia wo picture me hia wo din ko a me nyanya wo din a me hia hwebio me nya wo din no na ma check star me hwe wo nsoroma no wo se du anadwo a ensoma bebre yi ne wadi wo wiem onipa bia wo nsoroma ba ko wo ye alive wo tie ase bia wo nsoroma wo wiem okay enti nya du anadwo nesa mekania no so a message me board no a wo nsoroma ba yi apie na enipa ntie ase ase universe na ho no nyina eye krata o book enkrofo nsam ko de besi wo wiase nyina ya twa o universe no ade abachen onipa bia nim de besi ba odoma nko de o dai wonim enu nti na akokosi broni kuro mo ho broni atimi aye budget 50 years budget 100 years budget say do 50 years ase ne ebeye e do 100 years ase ne ebeye wo ma yisha sa budget na edai ni nyina horoscope wo hwe wiem no hwe stars no de besi in future what you say that here ha no e say lack of education nti ya nkyira de ene se wo be kyira de kura ho na wo kyira na de nipa na wo be kyira na de ade no onim ba wo be wa no so onfiri nyame oh sa ko onfiri nyame because wo meka say yesu na ntepo so anu wo meka say yesu hyira aduane so ma nipa di na ma wo ka sunsum sam wo wanti bi da enti do be ka so onfiri nyame enti na me say let us think outside the box si ayi adwe say de enim no no na ya ba dai ya ba menge wo data ene ya nya nim before ti so person nim before dia ene ya bi wadwenem enti madi kaka
emfre sunsum nipa bi emo anka nche se for date of birth mame emo bi metre fidie so anka nche se for date of birth bra na me nche oniema sa nipa re ne nsam okuta phone wo bo date of birth no anu ahya se hedai wa gogo onya gogo a wo nsam nyina ba hedai ebe yi aba wo ahya se no already de kire wo wow eya ade a wo phone so obi akura bi wow entene ma che se wo date of birth 1944 horoscope wunya bo we e wo gogola ebe yi hu nsam nyina aba wo de yare na be hu obeka kire wo what you say aduane esese wudie ya boa wo nipadua obeka kire wo element a wo ye obeka kire wo what you say me say you 4 elements na ne ya breaki enti lady here ya wo earth ya ka asase a asase e one major element and ye wo ensuo that is waters and ye wo air and ye wo fire e ye 4 pe what you say na enipa nti ase se ye wo obi we make us make date of birth no mu a me fa say bibi ti say 24th April 1975 sa nipa no we ye Taurus ye ka say Taurus wa we ye obi a we ye asase ofiri asase ni mu what you say eto we ye asase ba okay sa obi ye asase me fa nko ware mu enipa bebre aware amoma ware agu nipa bebre aware awo sabio onse first ne won kwara bi ho a water baby ya form water babies said ye ha ye sika no no ye ni nsuo ba ho so sabe ya ka say ya adwene ya sickle cell ye ni nsuo ba ya sickle cell what you say doctor say so ba be ware a oba ne be ma na mo pese mo ware mo mra me check mo blood mo moja no enti otwe moja na otwe oba no so moja wo de call lab a e be kire se mo mienu mo ye compatible ya mo ware e betima ye yie samunya compatible a doctor beka cho samunya compatible enti mo ware a emwa saudi akono achi eka se we de me do no wo de odoko ko ware a enkwa mba wo mo nyina mo ba wo sickle cell e na akwa oto a bo se na no ma nsuo na ne ko achim no aye basa wo hwe na nimu wa na nimu no wo hunu sabio so ye nipa so ye another being untimi hunu sabi akwa na ne nsa so bia etie what you say enti lady so obi ya asase obi kra ne ya asase no ko ware obi a oye ensuo element a men kan say earth element and water element omienu emengo together water element yes. earth element hwa enipa bi antie me lady so ko ware a eni kwa say wodi akono ekoware okay di ka check sa na ma we nyina okay ko sunsum nipa bi ho anaso enye sunsum nipa ne sunsum nipa wo sunsum nipa no ofa broni die ade abroni aye no de a check da bi onye sunsum nipa die wonim die sunsum tene so die sunsum tene so okay tesawo me nya to di pe okay and even me no kasa na was voice me nya to voice a me timi hu ba bi a wo free okay what you say me hu nipa ban me hu die hawo die beto metime ready ni nyina ye dai e de ama me nkuta krata bia what you say when your friend says spirit here adwuma okay into water element and earth element omo amengo together okay enti so person ware a unim lady say water element and earth element omienu so mo ware a na so mo wo ma omo ma ne nyansafo okay nyansa enye easy asase ni nsuo emma no okay obi a ne papa ana ne maame mefa se be ma ne asase ene oba ne yensuo so mienu ware ne so mo wo ma ankwa ne yansafo sankwara no omo ye lawyers omo ye presidents omo ye ahemfo the kings and omo sanso ye adwadifo businessmen and businesswomen omo di dwa e very powerful and successful omo say akwantufo otu kwan chese wo ye ne dan wo ye unpardonable being okay sa nipa ne tu kwan a obi oye asase kra anasa ne kra ye ensuo se omienu emengil together ne ewo akwada bi a sa akra no automatic wa anye ohire a wo baye lawyer anasa wo baye business person okay what you say wo mu ye asikafo ankasa wo mu ye asikafo ankasa ena sa amframa ene asase ekabom eware a wo mu wo nkwada no a sa nkwa no ye doctors
tiari yo obi antie enframani asase okay papa mane contact enframani asase so me enu ware a omo ma no mba wo no akora na wo ye enframani asase aka bom ne ade awo mo no sankrofo ye doctors okay omo ye physicians okay anaso omo ye adunsifo omo te haban omo nim fam omo penulo obi a ne papa na ne maame ne papa omo kra ye enframani asase bia no sanfo ne penulo woni san nipa ne hia aduro de onfa ne agro udi agro ba bi aduro hye bia tiasa ne kra no ofri adurom wow what you say inda so be dunsini wow ana obeko school no ba be doctor okay ana obetete haban okay ana obeyi obi a okuta sunsum o manage ahomo air element and earth element o mudwumade no no okay na sankrofo no so nya ware a obi ofiri emframam ni timu ye what you say emframa hohom no omo ye nkrofo bi a ni timu amra to the sense bibi kura no de ma wa onwene ho on cheke akire what you say ntini party me bu omu kwase a woye papa ofiri na kuma mu nyina no woye papa ntini pa fa omu mra ye so ade ebiti wo wow what you say enti sa emframa ani asase ekokọ ware se pa wan hwe asa okuru ye obi a ofiri air element ni mu a efie sika nyina ode beche sika to ne bottom pe wode cheche wo mra fie na kapreba ena ne bottom na ni aba ne ho so sika ne sawia na ni aba ne ho so wow wo wajapade bi anase wo sumamu asemu a onye obi otimedi asem sie wow air element fo no aye nkofo bi a omukuta akoma pa ne bufu a de so ode beche wo obi oyam mframa ne kra yam mframa se ne bufu a de so ode beche wo enye ize ene omufuo no won shada nya quick tempered nanso ne bufu a woyenya ewo abufuom na mo sa abufuo ne nya basa ekim opa ne chewa obetumi aka se mede ya chew nanso oboa wadane ya chenchina osere na no nanso omuna ne tirim that is air elements okay what you say am ye what fire element we obi abekọ ko ware fire element se bi amefa se asase ne eja eka bom ware a lady e dangerous asase ene eja eka bom ware a obi a ne kunu ya asase bi o quick tempered obi a ne kra free ejem o quick tempered ne bufu ya se ka ko da o maso no wo de betwa wo nwene ho yeso wa twa wa wie won twetwa wo wie ya nani ma no so atiafo odifo sikadwane line ni 0553 011926 odifo sikadwane line no enche bia di dwumadie no ebesi entitie ni hepa yesua de ene da nche no sa wo pesa wo sponsor yen e wo dwumadie hu ya bre ni so 30 minutes esua sa wo pesa o ma ye kwa 1 hour wo betimi afre no wa sponsor yen na otufo sikadwane amekesi wo behira papa yen to as lady medase ene atiefo mo hwe ya time ni so wo hwe nsama me bo so be ya e ya de hia e se obi ya dai sa ne ma we se nke che wo school broni kire nkwada e wo school mo abrofo kire but wo ba say ya unnecessary ya can say topic another syllabus and you see ha ni adro afafanto de ato da ho name the parts of afafanto what you say papa yenko ya so na enti abusuye o person sponsor ya na number na 0453011926 sponsor ya yentimi nka fidie so ye hia o mu a wo boa ya na ye betimi aka fidie so na ye be share knowledge so ya de amawo me mu ani ada ho enti lady we so be a fire element a sankrofo no o mu ni adaje obi ka obi hu asam kire no a wote ya na na kuma ya dai etu ya so sa asam si a woni abotere kwa bisam se eye da na si ye no afamu abada bi wote ya na anu oro yate eye element adabi fire element for no wote ya anu oro yate what you say na omo ye water element no wisdom nimdia ni nyansa ensuo for no nyansa nko a obi a ne kra free suom bia nyansa nko a wo nyansa fo che obi a wow oh yes wow wo nyansa fo che obi a ene obi a ne kra eye asase sika nko a wow eti water se no eye sika ene adwene nyansa ene nimdia enframa fo no su kuta adwene pa mu do what you say enti so obi kwa ware ebi a lady
water element no water element ware a emwa mo ko so ba fam mo be wo sickle cell ewom okay and you find water baby no wow water element and water element omu ye nuafo okay untimi ware ma ne yi enti mudia hin ni mudia hin etimi enti dia obetimi aware water element no etimi ware fo ne nyina okay onu nko na otimi ware fo ne nyina water element no okay water element obetimi asa wa no yonko water element okay do say negative here wo ho ne say omu be wo sickle cell okay and oya de obenya nsuo ba e wo momam okay what you say enti ya na advisable say so be area water element ni kwa so ware water element papa na wenu mu nyina hia ben de hia manipa because otumfo sika dwanya me kase wabo nipa wie dada na enti efe na ye nkonko prese me ko wale water element fire element dia ben element ni nyina emwa enti papa ekwan ben na ye befa so a ye betimi etimi ehunu sa na ma wenu mu nyina na etimi aboaye odifo schedule line ye 0553 011926 ne line ni biem 0553 011926 meda wase papa yanto asopre no aye be amai sadie wei me se eyade hia wei ehia kura cha nkom se okay ayi edidwuma e wo nipa ne daily basis okay nipa brabom sa ne ma wei se wo ehunu a wo ba yire wo kwam enti ne obi timi bobre nya sika at the end of the day no oba ba ehia ni onti ase okay obi timi nya sika pa na yare bia babom obi tu kwan wọ́n show bibi awie wọ́n yẹ sọ bẹ́ẹ̀ move ana bibi aba bẹ́ẹ̀ bom sọ wọ́n sá ní ẹ̀ma wọ̀ yá lady mẹ́sẹ̀ ọmọrẹ́ wọ́n ti àṣẹ ẹ̀ntì water element nípa ọ̀bẹ́tìmí àwọn nípa yẹ earth element asase nsuo ní asase yes nsuo ní asase tìmí wàrẹ́ ẹ̀ma ní yẹ yie ẹ̀na dọ́ọ̀sẹ̀ asase ẹni nframẹ́ tìmí wàrẹ́ ẹ̀ma ní yẹ yie bá sẹ ọba ní yẹ asase ní ọkọ̀ wàrẹ́ bẹ́ẹ̀ma ọ̀yẹ́ nframẹ́ bẹ́ẹ̀ma ní ọ̀ntìmí nfa bọ̀ ní nkyẹ́ ẹ̀na bẹ́ẹ̀ma ní nso wọ sika mpempem wọ́n yẹ sika obi bá yà ọbẹ̀ dán sika di ama no eti sẹ obi yẹ asase náà sẹ ní kunu yẹ nframẹ́ sika ntẹ̀rẹ̀ fìyẹ negative ayé ẹ̀wọ̀ mu nọ na mbọ sọ wàrẹ́ asase wọ́n wàrẹ́ nframẹ́ nípa di yà wọ́n bá bi yàrá yà ẹ̀nyẹ afẹ́ ní ọ̀dọ́ yẹ ọba náà kọ́ hospital ọba wúrà mu ahaban ano ate onim ahaban ẹni onim sẹ́ni esi sayare yẹ wàtí aseɛ enti quick pa no ayẹ na efiri hɔ wàtí aseɛ enti sɛ obi yɛ earth element obetumi aware mframa ama na yie na emu sika na ntena fie wàtí aseɛ sika ntena fie na emu ayaresa deɛ bibi ayɛ kama nimdeɛ no nso wɔ hɔ sika nso tumi ba na emu sika no ntena fie ɛnna sɛ obi yɛ mframa na ɔpɛ sɛ ɔware egya ejafo no yɛ quick tempered ejafo no nka mra tutujagu sisi ana ni buafu wodi agro obe pra osesi ya obe ku osesi ya obe ku awi ansan wonu no ho wow eba ne muso wonye se ya wonye nwie ya ne ho nton no wow enti emframa bi ja etimi ware ba omi ye no nyina omo nka mra wow na de omo ni se obi oye fire element bi ya no ne bufu no react wi a o react ya no oyi afiri ne mu what you say na buafu pa ba bufo no oye de obe wi a on kai bio no ayi afre ni mu na se watwa won sa ba kokora watwa wie na wasansan ba biem on pe a chopper onim excuse so aye bone na wo say fire element won pacho twe a wo ye hwan no pacho won pacho na eno pacho kira a chopper ho ye omoden okay what you say enti san krofo no ye nkrofo bi a omu nshada omu nya nkrofo bi a ye de omu di agro papa boni nyina atafa mai na de omu ni say lady omu ya emframa no emframa ni jafo no omu na ya police fo ani ya soldier fo police ni soldier omu ya emframa fo nti se obi wie school no se me pese me ko police ana me ko soldier ebi ana wo element no emenge with police ana soldier oba ko so nya successful tse ni nyina wo hwehwe akire ni nyina wo hwehwe wonya sunsum nipa bi a wo enti na ko kwaje visa bro ni ade ehia ne pa wo ho eye date of birth wow wo hwe nipa na wo ba ne kuro mo no so benya mfaso de bi afri ne ho a ebi kura na onkrata asam nye ba date of birth wonim die kura wo ene ha wa wo see health no otimi ejina so de visa ba wow enti counselors no I'm telling you wo mo ye enkrofobia o mo sua philosophy wow
enti ohu anim keke wotumi wu sa nipa wei wo adwere ya mane ko yakuro mu wo betumi aboa yen more ideas yes ya wo bu won ma wo ahode wo betumi aye adwuma de aboa man no yetumi gina so ma visa wow enti so yo obi na pese obobra ne wo hunu sa na ma wei a wo ha ho keke ya mfa we nkwa warem odo ya nwe meka no kura kira wo what you say enti se obi pese obobra wo pese obobra so di ka check sa elements ni nyina enti wo check element na no element awom wo ko shi oba bi na ase ne pe na pese on no ware a di kan check oba ne date of birth enti na medical catch o say obi a date of birth ebi a 1977 anu so nya 1977 no na de ko google no abo horoscope atoso horoscope wunya bo google no wa kreke ebeyi oba no na be man information nyina de amawo ti se be man na be waso eni papa ubehunu o eni papa ne fon so abehu o eni papa ubehu ebre no ya yebe enti ya pase ya papa wo bo ne tofa e de mayen sema ba akopɛ na yade de akato aso na ye sorry fi lady de omo ne say oni pa bi ote asase wo esu bia wo hunu asase ne wo wura okay oduma ko abo ne bibia awie on sa mebo bibia biu anu nti no obo oni pa awie no wode nimdia ma wo no osa ma onyansa enti unimdia ne yusu na fa nyansa ta akire what you say enti so obi eba yare no oti wo akwa ni onyawu obewu hospital ho sika so kura no wo twa so obi meka je se fa aba no hospital nya so obewu what you say enti sa adwuru ni adwuma na se nyansa ta akire akwa no yare a enyo obi na beka cho se fa no hospital wow what you say enti so onimdia na nyansa ta akire enimdi hunu enti onipa bia mfa sa na ma wei wonsua enti na ma be break news na ma say emu obi metra fidie so tv so mfa phone metoro nsam na nka nche ose frame wo fra no okeka we chewa na ye onwanwa he akwana okema nsu we mu asem ose first ka say mame no asande de ama no oje adi kwa ontime muwa eye nim de an wo sua an okeka bi de kire wo broni anyo abro wo de ni nyina ba ba to internet enti wo susua bi na sawo ye obi a wako obi nchan no ose for date of birth mame no okuta phone no o he phone so no no okasa me pa cho no na ma kire we wo bo date of birth no bo horoscope atoso wo be hu information bia enti onipa bia ntie me enti check media minim say what ageme on free nyame ba me dinim de na yedai e ma wo nyame o ma nim de no ya de wo what again say nyame oyo wo sai nyame ne so ya bonsam broni so nim so wo wana ya powerful bible na ka tell say wo ya bonsam wonu wo dada bonsam no nanso bible na sa ka tell say so bi person ohunu nyansa wan fa ne wo mawai wo enti wo ne ya bonsam and the bible na ka tell say wo person ohunu nyansa woni wo no mingle so do ho bo wo na be hunu nyansa ti bi sa so wo no wo ya bone ano ya papa mo agency obi ya lady me pa cho me wo school school ni ya to ne di Universal School of Champions Universal School of Champions amama baby eye online what you say eye online so obi person osu esunsum sem o person onya sunsum wonya spirit pa no nante na person spirit bie wani obi e waso spirit kasa wote wo yiri ho dia wo hu wono kasa one on one me pa cho bre school ni bi o ba school ni mu a me pa cho etua admission eye school pure school me tia sunsum sem enti so obi person oba school ni bi a me pa cho 0453 011926 wo fra ya beka bibia de akire wo ya beche ho ne ma nyina de requirements wo hia ya de be ma wo what you say na lady ya ba be program nso ya 24th to 30th November me say de oni adanse da se ni panam hia no obi o se ade bi akire no so wakọ baabi ya say ade na akire so de obi a onipa bi antimi ankanta sa de ne da ya say ni fie ba yie ni fie bosom tumi bi na ha no sa tumi ne de wo ye onquenchable wo ye unpoanable me se fa sa tumi ne bra what you say ade o so mu anso no fa bra me ma sorry de ya fa no everlasting power palace what you say tumi ati oda himfie enti bra na ba jaba fam so aye dai abie ekwai de amaw enti 24th to 30th November me tumi nsa fra ni pa bia o problem the office o problem say ni pa na me frɛ no omra na aja fam so muwa no na shanu so say oba me ho a me ho ya ba afode tie ne ya ba afode emfa nsapa me pia awurade anim enti so do afode ba afode no so 500 cedis anu ya general afode obi awo ebobie na pa emergency afode no say makọ baabi enioma nko yie mame
me pa cho emergency aforebo no wo fra ye be che emergency aforebo no na so ba be ye bi ejensa me dia no odi fo skedwa me number is 0553011926 me pa cho me chia me manyina me di ka che otumfo suma kwa ahene ba akopɛ ba fo asa okuja wasu suma kwa ahene ba akopɛ fa cha me ne ma chia ma hemfu nyina me chia ma hemfu nyina na fa ma chia me ba pani na na kwasi ejensa ma chia me ba kuma me last baby ye bi mabio na na kuyaska agudie ejensa me chia me manyina na ma sori manyina obi a woje bre na hwe me so ejensa na mo me chia wa wota me matamfo awurade nsamo no o me nyina akoma ba ko awurade asisa ya tamfo dia ene na mi a me di dwumadie ho chia me ba ko pe lady best eja ya adoma o china 5:30 to 6 o'clock ya besan edi ahia mu na kai hunu se me chia onipa bi a woje bretena se na wo hwe me me ba na na akwasi me chia odifo line no na eguso no 0553011926 odifo skadwa line no ubetimi afra eye momo line Tracy sia wo bra odifo sorry Africa medie so ya besan di ahia mu ochina me ba Abigail ba bia wo bia me chia ya Selena me chia Everlasting Power Palace members nyina me chia me ba Angel me chia wo ba bia wo bia me di edi Lady Bex ya besan di ahia mu ochina 5:30 to 6 o'clock. Shalom, peace, bye bye. Abisi waje bre na wo hwe me. Me di ha ne skadwa nyame kese. Odoman kuma bo so ne asase a